Inggih titiang lunas majeng ring pamilet nomor audisi ki jurusan. Inggih matur suksema majeng ring bidadari sareng ring galah beceng puniki titiang pamilet nomor 1 jaging aturan sangko sane memurda nituang kuning. Om Swastiastu. Sane mangken tadi cerita yang titiang. Ada anak wani madan ibu dak. Kaginanipun sewai-wai tuah metacan. Ane si malu ia ngelas ya purung ada dua. Ane jani suba ngelah penyatusan. Bueno, cek melah-melah pesana makaman siap kurungan itu. Kadirasa somahnya cuma tuah ngajeng nasi nguyah lengis. Joh melahan teken amah-amah siapan itu. Ane sewai-wai ngamah pas bara jagung vitamin D miwah BPH. Kecerita yang aneh jani somane ya budak sedang belengkat deh pasane pak antoh mawenan iya tu sengida nulungi budak lemah aneh jani budak lakar luas cuh matajan itu di dalam bukit setonene iya luas matajan ia memesan tekan somahne di rumah. Ya, waya, tinggal angunyin balinya jadi. Ada. Beli lakar luas, cuah, matajan itu di dan ketor malam. Melah angibanya cuma ruang siap beli bekerja sobat dingah harmonin balinya jadi lamun beli tahun yang tegak nyai sobat melengkapi pianak lamun pianaknya ini muani melahang miara apa ada ngeruset dedemenan beline lamun pianak ini dua cek matiang tak siap beli sendomen malah pianak dua ada tuyune dogen di subane baca di subane kelek bisa ane nyuang bisa ane ngampadang cek matiang tak siap gitu bagusana ya ibu dah sedone ning luas tajam luas tajam Sap. Aneh jani mesaut lantas lewat Nggak beli di subane ibu dak luas metaja limang dena jani ibu dak subah luas metaja somah nejumah lantas ngelekaden piana sadar luar piana nento keadaan nih tuang kuning aduh kewah panjani men tuang kuning ngenahan mapan pianak nelekat dosen cara pengabdiannya budak yang tuatan kena bapane cek budak ada anak yang bisa piana lekat tak banget sih ya ya Widi
tuang kuning ngajak Bang Ida sayang wedding Ditu lantas men tuang kuning ngelah daya pingit ada adi belum adi sengari-hari ini doget datang siap Bang Ida bapane seni pianake segar lan rahayu lantas men tuang kuning nak dakar ya arene to banget siapne ngamas teke bede sesuatu di subane men tuang kuning ngemang siapne ngamang lantas men tuang kuning nyangkol pianakne aja ke rumah bajangne nekat ke rumah bajangne memen men tuang kuning mah kesiap neboken pianakne nyangkol rare nyodiang pianak ngai marelekan suba ajaken ngai mai itu pesan men tuang kuning itu lantas men tuang kuning nyeritayang wit nyayanane apa pianakne seger lan rahayu Ibunya tanya. ada galah urangnya tau monte kewah menunas perpisan tanah di subane kepica pianak cek mudang tak panah bangsia celama budak kurangnya tau gitu men tuang kuning ngemel-mel di subane gitu men tuang kuning nitipan pianakne tekan memene kasuen-suen jani suba ni tuang kuning suba Ibu. suba baca Nengok ibu jadi. tur jemet pesan nulungin dadong ne megarapan nanging ibu dak tondan masih teka uli metacan di subane telah ya bibirne budak marah ya ingat mulai dekat di jumane ibu dak nakonan pianakne ya dijak pianakne ya Pasti pegat satu. lantas ngorahan pianakne lekat lulut suba matlah banget siapne ngamas maka keruyung lantas siapne mengejar ya, Allah ni anaknya ini lantas, ni tuang kuning ngajak kamu deh. Kemarin nekat ni jumane, ni tuang kuning japai dong, kayak ni budak ajak ke tengah alas, nekat di tengah alas, ibu budak lantas ngancot keris, lakar ngematian, ni tuang kuning. Woi, melinusan ini dekat. Itu lantas ada widadari medal nulungin nih tuang kuning. Widadari nento nyelurin nih tuang kuning aji ke debong. Pasaken kotak nih pasangnya budak cak ke debongnya kadang pianak nih. Cah ke depan keadaan pianak nih. Lantas abang boleh banget siapnya nama. Makelo-kelo jani subai budak nan santua. Kadir rasa jalan ya tuh sing mampu. Sawireh iya tuh sing ngelak partisan tanah aneh ngayah ini. Itu ya lantas mekaman disunduk sama tahun sarang sami uning ini kamu di sunduk ya
Sunduk nikah meseselan. Itu ya udah marah meseselan. Sane mangket iya tuh sengaja nak berumah. Sementan serang sami dia pen pianak ngoni, dia pen pianak luar. Sujatine nak padoh doget. Sane mangket iraga melahang nudore pianak. Apa pianak raga melak peminah sane becek. Aingge wanta asa punika aturun satu titian kirang langkung titian nasi nampura. Om Santi Santi